παριστάται ο φαινότυπος των μελών, στην οποία παριστάται ο φαινότυπος των μελών σε σχέση με ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα. Το γενεαλογικό δίκτυο φαινόνται επίσης η γάμη, το φύλλο των διαφόρων μελών της οικογένειας. Η γάμη, η σειρά των γεννήσεων και το φύλλο των διαφόρων. De da unde e ăsta? Επίσης η γάμη, ο αριθμός γεννήσεων, η γάμη, η σειρά των γεννήσεων και το φύλλο των διαφόρων μελών της οικογένειας. Ορίζονται η γάμη, Da, lasă-mă! Jucăm? Păi n-auzi că ai acolo să citești? Păi nu. Το φύλλο των μελών της οικογένειας. Το φύλλο των διαφόρων μελών της οικογένειας. Ai grijă. Συμβολισμοί στα γενεαλογικά δέντρα. Τετράγωνα συλλικά άτομα, κύκλοι, συλλικά άτομα, η οριζόντια γραμμή, η οριζόντια άτομο, η οριζόντια γραμμή, ένα φιλικό άτομο, διασταύρωση μεταξύ τους, οι πλάγιες, οι κάθετες γραμμές είναι οριζόντια. Ai, dar tu nu mi-ai dat hotspot. Οι πλάγιες, οι κάθετες γραμμές είναι οριζόντια. Nu mi-ai dat, ia. Păi nu mi-l arată aici. Που μελετάται καθορίζεται από επικρατή σχολείου. Εάν ο χαρακτήρας καθοριζόταν από υπολοιπόμενο γονίδιο και δύο γονείς εκδηλώνουν τον υπολοιπόμενο χαρακτήρα, τότε όλοι οι απόγονοι θα πρέπει να έχουν τον υπολοιπόμενο χαρακτήρα, πράγμα που δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα. Ο χαρακτήρας
ασφαλή τριχοθυλία σε κορυφή επικράτης, επειδή τα λιώμα από γονίδιο γάμμα μικρό, η κατοχή και η γραμμή τριχοθυλία χωρίς καρδί, τρώνε τους πρότυπο μόνο στο μόλις κεφαλάσας. Αυτοσωματικός, επειδή το γονίδιο γάμμα κεφαλαίο. Mami, dar nu mi l-ai dat. Rămâne poți să-i de la mine, pot să-l activez. Păi și al tău care? Nu știu. L-am activat, nu știu ce am. Și al tău care? Gata? Gata? Da, Cristina 06 este. Păi cum de căcat? Are niște lucruri. Dar cum vrei să mă deconectezi? Nici nu merge așa dimineața. Merge 999. Păi și uite ce mi-arată ca să mă conectez. Nu te mai conecta niciodată la sal meu. Ce? Nu te mai conecta niciodată? Nu. Șucu, mare, lui. Gata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gata, conectat. Căcat. Aceea e con cu de-asta cu dulceață mult mai acolo. Fasolade. Pisica. Tu ce doarme în Pisica. fasolada? Autosomaticos? Fasolada. Rădea, ia să-ți văd urechile. Ce au? Ce Da? au? Și cealaltă? Am învățat eu ceva la biologie despre urechi. Pe lume, mami, să-ți văd urechile ție. Și acum ce faci? Ne verifici? Mami, am învățat la biologie că e bună care au urechile. Cum se zice? Să lobul urechii, nu? La unii oameni lobul urechii e lipit. Știi așa cum e la noi, vine așa lipit. De ce? Dar la noi, așa la un, să-ți arăt pe net. Dar noi văd că ăsta nu e rar. Noi avem Bine, mă, lobul urechii, uite vine stele. liber. Vezi? Nu e lipit. Vine așa lipit. Mă, caca. Hola, milele. Hola, milele. Uite. Uite aici. Unii au lipit pe asta, lobul urechii și alții au așa liber. Ce era din vaslui? Uite cum au unii urechea. De ce? Lipit așa, lobul urechii și noi avem așa, tu cum ai. Bă, să-ți pui ce în ureche, să fii frumos. Nebună. Ce nebun. Ia. Unde? Bă, dar ce dracu? Păi unde e netul? Păi nu mai merge hospodul, nu știu de ce mi-a arătat că nu merge. E, bă, mami, dă-mi hotspot. Mami! Rădeane, mai încercă doar dacă nu te Mami! Păi unde mi l-ai dat? Dacă mă uit, nu uiți. Ia la Galaxy, Radiane. Ce Galaxy? Nu vezi, tu nu mai vezi. Ce dracu ai, mă? Faci spume la gură? Αυτοσωματικός επειδή το γονίδιο γάμμα βρίσκεται σε αυτοσωματικό χρωματόσωμα.
αυτοσωματικός επειδή το γονίδιο γάμμα λέει βρίσκεται σε αυτοσωματικό χρωματόσωμα. Τότε τα άτομα με γραμμή τριχοφυλλιάς χωρίς κορυφή, γάμμα μικρό, είναι ομόζυγα υπολοιπόμενα. Ναι. Αστικά ετερόζυγοι. Όλοι οι απόγονοι τους θα έπρεπε να Dă-te naibii! Γιατί είναι ο απόγονος της διασάδοσης ενός ετερόζυγου γάμμα και τα λέω γάμμα μικρό πατέρα με ομόσχη γάμμα μικρό, δύο γάμμα μικρά μητέρας. Η τρίτη γενεά αποτελείται από δύο αδελφές από τις οποίες η πρωτότοκη έχει κορυφή στην γραμμή τριχοφυλλιάς και μπορεί να είναι ομόζυγη, ναι, δύο γάμμα κεφαλαία ή ετερόζυγη, ένα γάμμα κεφαλαίο, ένα μικρό, αφού οι γονείς της είναι ετερόζυγοι. Ναι, good. Υπερβάμενος χαρακτήρας τώρα, γενεαλογικό δέντρο προσκολλημένη λοβή αυτιά. Έτσι, δηλαδή έτσι θα διάσουμε, υπολοιπόμενος, άμα δύο γονείς δεν έχουν το γονίδιο, να βγει ο τρίτος με την ασθένεια είναι υπολοιπόμενο. Ενώ οι γονείς που έχουν την ασθένεια, ενώ το παιδί δεν βγαίνει μια ασθένεια, είναι επικρατής. Θα έχουμε υπολοιπόμενο. Hai, bă, dar vino să mă ajut! Bă, tu naibii! Προσκολλημένη λοβή αυτιών, ελεύθερη λοβή αυτιών. Η πρωτότοκη και η θυγατέρα στην τρίτη γενιά έχει προσκολλημένους λοβή. Dar nu merge netul. Și ce trebuie să mutăm în masă, Ariane? Έχει προσκολλημένους λοβούς αυτιών παρόλο που οι γονείς της έχουν ελεύθερους λοβούς. Bă, dar merge netul. Παρόλο που οι γονείς της έχουν ελεύθερους λοβούς. Αυτός ο τρόπος κληρονόμησης μπορεί εύκολα να εξηγηθεί αν αποδεχτούμε ότι ο χαρακτήρας της προσκολλημένος λοβός καθορίζεται από ένα υπολοιπόμενο γονίδιο. Ο χαρακτήρας της προσκολλημένης... Ράνιανε, ce să învăț? Dau raport. Eu m-am jucat că n-am chestia. Ο χαρακτήρας προσκολλημένη λοβή αυτιών είναι Ce râzi? Când am râs? Acum uiți. Hai și uite, acum râzi. Prost. De ce? Trade urechi aia. Că-ți dau una de leșini în caca, bica, duca, Da telefonul. duca. Prostule, nu vezi că ești murit. Păi dacă m-am Ești urât. bot. Da, de parcă tu ești boată. Botule. Dacă mă mă joc cu tine dacă mă zici boată. Poate n-am să mai dai în mine? Nu mai dacă mă doare. Eu te las eu să dorm. Nu ți las doar. Nu să las să dorm. Nu ți las doar. Ce viți așa ca la mai Ce mulți te ani? uiți așa ca la un mulți ani? Nu o să nu mai dai, era Diana. Nu știu, doamne Vasilica, fă liniște. Nu mai da. Nu mai da. Acum și râs. Ia, nu mai scoateți limba, doamne. Își vede așa. Nu mai scoateți limba, doamne. Doamnă, de ce ai avea sindromul Tourette. Cu chec. Tourette. Bumbec. Să dea limba, zice, nu mai scoateți limba, doamnă. Strâmbați n-am. Ce
Dă-te naibii. Βρίσκεται σε αποσηματικό και το βανίλιο έψιλο μικρό βρίσκεται σε Uite-l, bă, dă-i. αυτοσηματικό χρωματόσημο. Μελετώντας τα γενεαλογικά δέντα α και β και εφαρμόζοντας τους νόμους του Μέντελ, απαντήσετε τις ερωτήσεις 4 και 6. Ești bot. Αν το ζευγάρι της δεύτερης γενιάς Sus! Sus! Dă-i! Ești bot. θα κάνετε τη σχετική διασταύρωση και να βρείτε την πιθανότητα το παιδί να έχει γραμμή τροχοπίας με κορυφή. Dă-i! Συμβολισμοί γονιδίων. Γάμα Ești κεφαλαίο bot. γραμμή τροχοπίας με κορυφή, γάμα μικρό Ha, ăsta știe să joacă cu AVM-ul, că e bot. γονότυπη γονέων. Nu γάμα juca cu κεφαλαίο με AVM-ul, γάμα ești μικρό, bot. Dă-i! με ένα γάμα κεφαλαίο και γάμα μικρό και να έχουν και οι δύο γραμμή τροχοπίας με κορυφή. Γραμμέτες είναι δύο, γάμα κεφαλαίο, γάμα μικρό. Nu mai pune mâna pe mine, că sunt supărată pe mine, până nu-mi cer scuze. Gama kefaleo με... Nadine, ce să Tia, învăț? Γάμα κεφαλαίο, γάμα μικρό, γονότυποι απογόνων έχουμε γάμα κεφαλαίο με γάμα κεφαλαίο, γάμα κεφαλαίο με γάμα μικρό, γάμα μικρό με γάμα κεφαλαίο, γάμα μικρό με γάμα μικρό. Γάμα κεφαλαίο, πάλι με γάμα μικρό και δύο γάμα μικρά. Η πιθανότητα να γεννηθεί παιδί με γραμμή τριχοφυΐας με κορυφή είναι 3 προς 4, 55 και 40. Tu de ce dai mie? Că tu ai început, cere scuze. Și tu. Nu. Ei, dacă nu știu scuze, nu zici. Nu mă știu fair. Zici și tu, Doar zici și cum tu mă și zici doar și cum mă joc fair. Ți-am zis să nu mai dai. scuze. Nu, asta nu e scuze. Scuze. Dacă să zici frumos scuze, te iert. Scuze. Vezi că o să o duc jos pe Vasile. Du-te. Asta cu noi. Pe mami nu vrea. Βρέα. Αν το ζευγάρι της δεύτερης γενιάς αποκτήσει ένα ακόμη παιδί, να κάνετε σχετική διασταύρωση και να βρείτε την πιθανότητα το παιδί να έχει προσκολλημένους λογούς στα Se αυτιά. ce robai. Σε τσιρόμπεκο, σε τσιρόκοκο. Faci robai. Fac robai. Fac robai. Κεφαλαίο ελεύθερη αυτών, έψιλα μικρό προσκολλημένο Uite, așa-ți merge, bă. αυτών. Γονότυπη γωνία. Uite așa. Așa-ți merge. Epsilon Foarte repede. kefaleu, Foarte epsilon repede. micro. Fugi. Puca mea așa. Κεφαλαίο με ένα έψιλο μικρό, το ίδιο και τα μέσα. Că vreau să mor. Μετά γονότυπη απογόνων. Hai, bă, frate, dă-te naibii. Κεφαλαίο, έψιλο κεφαλαίο, Spamezi mie, că nu știi să joci. έψιλο κεφαλαίο, έψιλο μικρό βάλε και δύο έψιλο μικρά. Η Ντέι. πιθανότητα να γεννηθεί παιδί με προσκολλημένους λογούς αυτιών είναι προσκολλημένους λόγους. 1 προς 4, 25 δισεκατομμύρια. Mi face... Ή π στον 3. E, Στα 4 π 1 στα 4. ce faci? Τρία Mami, στα uite τέσσερα, ce-am... πιθανότητα για γραμμή τροχοπηγίας με κορυφή. 1 τέταρτο πιθανότητα για προσκολλημένους λογούς. Pieptul sus, pieptul stânga, pieptul 7, 3 στα care... 17 πιθανότητα για γραμμή τροχοπηγίας με κορυφή και προσκολλημένους λογούς. Παιδιά, δεν θα Mă gândeam timp, mi-asumie. Nu știu. Dar tu știi, nici nu știi. Nu. Mărgănești! Deci știi. Hai, mă. Nu mai dacă mă doare. Mai e roșit. Na. Marian! Marian! Termină că doarme Mariana. Iau! Nu știu.
Mariana, naibii. Ce prost. Ce râzi așa ca mea? Ia să-ți facă pisica. Ia să-ți facă pisica cu mine, alea, Vasilica. Ia să... Santiago. Ești nebun. Ești nebun cu Mami, măr. se băjește Vasilica Mămânică. Ciocănică. Tu știi că Neveu face ciocodimero? Ciocodimaro, ciocodimaro. Eu mă duc să fac ciocodimar. Ciocodimara, ciocodimara. De care datin, de care tria e datin, de care sera e datin, de care și de care pende e datin. Joacă. Ciocodimaro. Vrei să jucăm? N-am chef. Ne culcăm. Ne mai jucăm. Ne culcăm e de acum? groasă Ne treaba. culcăm de acum? Da, vrei? Nu știu, tu? Glumeam, vrei, mai stau. Hai, bă, vin Eu odată! până la 1 noaptea. Hai, bă, ești ca mine, Eu mă până la 1 noaptea. stai până la 3. Ce râzi? Bă, ești Mama, asta am nebun! avut de făcut. Dă-i! Dă-i! Da. Măi. Și acum vii și ăla și mori. Da. E, și tu te dai mare. Gata. Gata, joacă așa, joacă nu, Ciocadimaro, Ciocodimaro. Tina se duce la Ștefan Dici, Ciocodimaro. I didn't touch. Ne face Ciocodimaro. Ciocodimara. Decilo boi, decilo ba, decilo boi. Bă! Ciocodimaro. Iax, Ciocodimaro. Te da bine, bă, trei, bă, 3. Bota. Deci-l la cap. 10 bota. Zici 10 bot, hai. 10 bota. Și am uitat să dau și drum. Hai că găsești unul pe Mâine o luăm? Adică mâine vine ea singură. Nu vreau să stea cu noi. Nu ia să stea cu noi. Eu mă duc să fac Ciocodimaro. Doamne, ferească-mă. E bine, mă. Unde? Nu vreau minus. Bă, sare odată.
Mamă, ce ți-am dat-o. Ți-am dat un cioco. Da bine, frate, că acum îi dai și rival. Că nu știi să jucați. Jucați mai la rival. Dau un cap de gata rival. E mai dă de n-ai. Bă, Cioco Di Maro, dar nu se poate, nu mai. Dai, bă, dă revive, bate-l, bate-l. Dă-te odată că mor. Dă mă, Cioco Di Maro. Bă, dă-ți repede. Bă-ți-le moșteacă. Bă-ți-le moșteacă. Isa mâine pleacă în Italia. Oh, Cioco Di Maro. De ce? Duce cu masa, care are neamuri pe acolo, verișori. Și sora lui masa e în Italia. Ce face în Italia? Îl vede pe Alexandra Stan. Alexandra Francesca. Alexandra Canghesca. Alexandra Vai, dă-te! Bă, frate. Bă! E bun, n-ai. Da. Bă, să dau drumul la aia. E free. Rămâne să te stracă la urmă. Bă, du-te și ajută, bă, numărul 3, ești bot. Și numărul 1. Du-te și ajută, repede! Ești... E free, mana, mă. Ce? E free? Dă-i! Eu, minut. Eu spar capul. 1, 2. Pisica noastră stea în pat. O lăsăm acolo unde să facă Cioco Di Maro. Bag telefonul la încărcat? Bag Cioco Di Maro l-a încărcat? Bagă-l. Bagă-l tare până iese. Cioco Di Maro. Când iese copilul? Va și... Ha, era să-mi da Cioco Di Maro. De că mâine e vineri ies. Bă, n-ai da. Nebun. Mai cam transport. Bai, bă, frate, dar nu mai. Dă-te, n-ai. Bă, what the... Bă, numărul 2. Dă-i, bravo. Tot încărcătorul la cacalare. Bacă. Seciro, bai. Seciro, bai. Seciro, bai. Seciro, baco, baco, baco. Eu. Ce mănânci să dau?
Mamă, ce ți-am băgat-o. Eu, ți-am... Bai, mă, vin! Ce? Ce zice la pui? Ciocodimaro. Că zice la pui în franceză, știi? Poulet. Și la carne? Poulet. Ciocodimaro. Ce cu poulet? Bă, ce n-am oameni? Mă, știu de aia bună e acum. Ion Ciocodimara. Ce cu dimară? Bă, stânga, Ciocodimaro. Încă doi, te rog frumos, te rog. Ali, te rog. Dă-i. Nu da minus. Bă, frate, nu da minus. Futu. un neuron, mai 3 rânduri pe creier și gata. Ciocodimaro. I-a dat nimic aici. Eu la 2 ori. Am 7 rânduri de cacare. 300, eu am 370 de creier. Bă, a murit ăla cu 3 rânduri pe creier. Da, avea 3 rânduri de... Păi n-auzi că avea 3 rânduri de creier. Hai tot mai am și eu. Tu ai un rând. Deci, robai. Culcă-te, mă. Bine, Vasilica, zici noapte bună, puișor. Ce tu la ce te culci? La 1 noapte. Zi! Nu știu. La 11 noapte? Da. Ok, noapte bună. Bă, dar De-abia aștept vinerea. de-abia aștept joia. De ce? Joia? Da, De ce nu? că nu-mi place. Și de-abia aștept joia? Da. Nu aștept. Ce chirobai. Chichirobai. Vezi că mie ce chirobai. Vă spar capul. Bă, te jucați bine. Ce ți-a zis? Ce a zis acolo, de fapt? Dacă ai fost implicat într-un accident? Da, rutier. Adică rutier. De mașină, adică de orice risc. Cardiovascular. Nu? Cardiobeșine, nu? Cardiobășinat.
Gata. Gata, știu un cuvânt nou, cardiomionit. Faci prea mult miau-miau și cardio-miau-miau. Bă, cardio-miau, unde-ți vină încoace? Unde ești? Dacă nu te căzezi pe Ciocodimaro, bătaie ți-i la. Da, să faci. L-am văzut și ăla. Bă, numărul 4, nu se poate, dacă mori ești but. Bă, ce faci? Nu muri, te rog. Dacă mori, nu mai. Du-te odată. Spate! Ciorul naibii. Nu joc să că spamați. Trage și trei, că n-ai nicio problemă. Îmi dau ușor scrie și gata. Pierd mereu că dau mai de boți. Boți, na. Ce ziceam? De buții, naibii. Voi. De buți. Nu mai pot. Buților. Știți buți. Mai mă joc cu boți. Boții naibii. Nu știu, crezi, gata, boți. Boți să fiți mereu până la moarte. Mai pot. Dă-te naibii, frate. Fugania. O de nerdici. Nu mai, mă. Du-te, dracu. Să te duci. Băi, ești bot! Putu-ți roza, mult! Taci!
dracu. Nu știu cât am mai bătut. Mai bun. Jucați bine, vă rog, mai vreau cu boci. Că toți din Slovacia. Vă rog, jucați bine, vă rog. E bun! Boci, dracu! Băga mi-aș bună! Cât-i, dracu! Dă-te-n pula mea! Nu știți să jucați de boți. Joacă bine odată. Cam nu spun la voi. Handicapați. Mă joc și cu boți. Hai, cam nu spun. Taci! Taci! Taci!
finish, te uiți la el în locul ăla. Bine odată. Mai sunt sau ne urcăm? Nu știu, lasă-mă. Câte persoane mai sunt? Nu știu. Nu știu. Dar tu știi ceva? Nu, hai bă, numărul 3. Dă-i, bate, ce rău. Nu știu. Nu e aici. Nu știu. Nu știu. Cum? Te rog, dreapta, te rog. Dă-i. Minus miau. Dă-i odată. Bun. Dă-i. Hai să puțin de acum, dă-i. Te rog, nu. Dă-i. Oh, nu, Doamne, te rog. Dai finish.